Ibi ngibi rero ni ibiri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hashize rwose iminsi itari myinshi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kiri guca igikuba ku mbuga nkoranyambaga kigaragaza ko cyafashe umusirikare w'ingabo z'u Rwanda RDF ari kurwana ku ruhande rwa M23. Kugeza na n'uyu mwanya hari abatarasobanukirwa ukuri kwa nyako, yewe bamwe biracyari urujijo kuri bo. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byinshi haba hano ngaha mu Rwanda ndetse no mu mahanga rwose byanditse ibintu bigiye bitandukanye, ariko uyu mwanya ni wo mwanya wo kumenya ukuri kwa nyako. Ese uyu musirikare igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe kuko ni uwa RDF nk'uko barimo babihamya, cyangwa se uwa RDF ahubwo aturuka ahandi tutazi? Reka usobanukirwe akantu ku kandi, nimba baroherejwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na RDF ugiye kubimenya, cyangwa se yaba yaragiye mu bundi buryo ariko atoherejwe na RDF nabyo urabisobanukirwa. Uracyari kuri Rwandan Future. Uyu musore uba avuga ko yitwa Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu yavuze ko yoherejwe n'u Rwanda kurwana ku ruhande rwa M23 kuko akomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda muri localité y'uburengerazuba muri groupement y'umurenge muri teritware ya Kazabe. Ibi ni ibice bidasanzwe mu nzego z'umuyoborere y'u Rwanda, gusa mu rwego rwo kwerekana ko uyu mugabo ari umunyarwanda hagaragajwe andi mafoto yerekana uyu mugabo ari mu mirimo itandukanye mu Rwanda. Gusa na n'uyu mwanya aya mafoto benshi bari bakirimo bayibazaho yagaragajwe y'uyu mugabo, ariko uyu ni wo mwanya wa nyawo wo gusobanukirwa iby'aya mafoto yagaragajwe y'uyu mugabo ngo rwose ari mu bikorwa hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa uyu werekanwaga ari mu mirimo mu Rwanda ntaho ahuriye n'uyu witwa Iradukunda Jean de Dieu ugaragara ni Amazi Hakizimana, umugabo wikorera utuye mu karere ka Kicukiro, nawe watunguwe no kwisanga muri ibi byose, cyane ko uretse no kuba atari umusirikare atigeze anakora umwuga nk'uyu nguyu. Uyu rero ugaragara Amaza Hakizimana yisanze ku mbuga nkoranyambaga rwose arimo acicikana, ibinyamakuru byamwanditseho reka avuga yuko nta hantu na hamwe ahuriye n'aya mafoto. Ibi ngibi rero akibona rwose byamutunguye cyane. Uyu musirikare yita Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu avuga ko ari umunyarwanda ukorera M23 ariko ntabwo ari umusirikare wa RDF. Ibi ngibi rero byakunze kugenda bigarukwaho cyane yuko bimaze iminsi rwose bibaye igera kuri 5 abantu benshi bikira urujijo kuri bo. Uyu mugabo rero yavuze ko ibi byose ari ibinyoma kuko ari umugabo usanzwe afite inshingano zisanzwe zo kwikorera. Ati nitwa Amaza Hakizimana, nkaba mvuka mu karere ka Kamonyi umurenge wa Musambira, ariko ubu ntuye mu karere ka Kicukiro mu kagari ka Niboyi, nkaba nje hano ngo ngire icyo mvuga cyangwa se nyomoze ku mafoto yiwe cyangwa se yaraye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo njyewe rwose ngo ndi uyu nguyu murimo mubona ku mbuga nkoranyambaga Hakizimana Jean de Dieu. Uyu nguyu yagarutse rwose ahamya yuko atari we, gusa uyu mugabo bajya gusa neza. Nimba ureba neza ifoto iri kuri screen yawe ntawe wabatandukanyiriza. Gusa uyu werekanwaga ari mu mirimo mu Rwanda ntaho ahuriye n'uyu witwa Iradukunda ugaragara ni Amaza Hakizimana, umugabo wikorera utuye mu karere ka Kicukiro, nawe watunguwe no kwisanga muri ibi byose cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uretse no kuba atari umusirikare, we avuga yuko ntahuriye n'umwuga wa gisirikare.
Uyu mugabo yavuze ko ibi byose ari ibinyoma birimo bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, yavuze ko yamenye iby'amafoto binyuze mu bintu bitandukanye yagenzuraga asanga amafoto yerekanwa atari aye, ati iyi nkuru yatangajwe ntabwo ari ukuri, aya mafoto rwose ntabwo ari ayanjye, nayimenye ejo hari rwose ku mugoroba washize, hamwe mu bo dukorana mu nshuti zanjye iyi nkuru yatangiye nibwo nayimenye, yavuze yuko mu nshuti ziwe aribo bamugejejeho iyi nkuru, bamwe mu bo bakorana mu nshuti ziwe, mu bo mu muryango bamuhamagaye bamubaza bati se koko wafatiwe muri Congo, waba wafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'umusirikare wa RDF uri kurwanira M23? Mu by'ukuri nanjye natangajwe n'aya mafoto, ndareba nsoma n'iyo nkuru yanditswe ku mbuga nkoranyambaga, yakomeje agira ati mu by'ukuri ntabwo ndi umusirikare, sinanigeze mbawe, ahubwo ibingibi sinzi aho bari kubikura, ni ibihuha, ndi umunyarwanda wikorera ku giti cyanjye, nkorera hano ngaha ku Gisimenti. Yasobanuye ko hari amafoto akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga aherekejwe ifoto y'uyu musirikare, yemeza ko harimo amafoto yiwe ariko rwose we atari umusirikare wa RDF. Uyu nguyu rero muri aya mafoto yasobanuye ko iyo agaragaza yambaye umupira uriho ibirango bya Nike. Iyi foto yavuze yuko yayifotoje muri 2017 ubwo yari mu cyumba cy'itorero Nyamirambo. Hari kandi n'indi foto imugaragaza yambaye ishati y'amabara y'umweru ndetse n'umukara, ndetse yambaye n'ikoto, ndetse afite na kamera. Ni ifoto yafatiwe mu Bigogwe muri 2017 ubwo ngo yari yagiye gufata amashusho y'ubukwe muri ako gace. Ati hari amafoto asa naho agenda akwirakwizwa, kandi ayo mafoto ntabwo ariyo rwose, harimo n'ayiwe arimo akwirakwizwa ari kumwe na yuriya musirikare wafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Impamvu bafashe aya mafoto bakazana n'uyu musirikare, berekana ko aho yambaye impuzankano ya gisirikare aba ahandi, bakaba bari kumwerekana yambaye civilian. Yavuze ko aya mafoto yavuye kuri Facebook, ati ni amafoto aturuka kuri Facebook yiwe bwite, mwaza kubireba kuri Facebook mukabireba, ni igihe yagiriyeho rwose. Uyu musirikare aba afite intwaro avuga ko arizo yahawe n'u Rwanda, ngira ngo murabireba kuri screen yanyu. Uyu yafatiwe muri Republic Iharanira Demokarasi ya Congo, intwaro afite. Uyu musirikare yavuze ko atiyumvisha uburyo yabyara umwana mukuru akajya no ku rugamba. Ati ni gute njyewe Hakizimana Amaza nabyara umwana, uwo mwana akaba ari mu gisirikare wafashwe, hanyuma amafoto yasohotse cyangwa se berekanye akaba ari ayanjye, bivuze ko ndise nkaba n'umwana icyarimwe. Ni ibintu mu by'ukuri bitumvikana habe na gatoya. Yakomeje anyomoza aya makuru ati ibi bintu si byo, si ukuri, ni ibinyoma, ni ibinyoma 100%. No muri urwo rwego naje hano ndavuga ngo reka mfate umwanya, waba inshuti yanjye, umuvandimwe wese, mubwire ukuri ku by'aya mafoto arimo acicikana, mbisobanure ndetse nanerekane ububi bw'abantu bari gufata aya mafoto bagashaka kuyahuza n'uwo muntu wafashwe bivugwa ko ari umwana wanjye arimo akorera umutwe wa M23.
nk'umusirikare wa RDF urwanira M23 kandi bakongera bakerekana amafoto ari yanjye, ubwo naba ndi se nkaba n'umwana, urumva yuko ni ibintu bidasobanutse hamwe na gatoya. Abishimangira yagize ati ntabwo ari byo, ni ibinyoma ijana ku ijana, twe tubigenderaho ntabwo ari byo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko atari bwo bwa mbere FARDC igaragaza imyitwarire nk'iyi. Ati twibuke ko atari ubwa mbere ibi bigaragajwe na FARDC. Ku itariki ya 16 Gashyantare 2024 umuvugizi wa FARDC Koloneli Guillaume Ndajike yerekanye Ndayambaje Abdou wiyitaga umusirikare nabwo ngo wa RDF yambaye impuzankana nshya mu gisirikare rwose. Ubu ngubu rero birimo bivugwa yuko amafoto arimo akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga y'uyu muturage wanga mu gihugu cy'u Rwanda, atari ay'uyu musirikare urimo ukorera M23 wafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu burasirazuba bwa RDC hari abaturage benshi b'icyo gihugu ariko bavuga Ikinyarwanda, rimwe na rimwe bafite n'amazina amenyerewe mu Rwanda. Uyu rero bikaba byakunze kugenda bigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga iby'uyu musirikare wafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, umwaka mushya muhire wa 2024 ndetse twinjira na 5.